کۆمەلگەها وێنەکێشên فۆتۆگرافیên Sûriyê îro li bajarê Qamişlo konferansa xwe ya duyemîn li dar xist. Konferans bi dirûjmeya dibin banê wênekêşiyê de rastiya jiyanê derxinpêş li navenda çand û hunerê ya Mihemed Şêxo hat li darxistin. Bi dehan endamên saziyên sivîl, endamên Komêlgeha Wênekêşên Fotografiyên Sûriyê û rojnamevanên li Herêma Cizîrê bejdar bûn. Di konferansê de li ser navê Komêlgehê Ehmed Mardinlî behsa rola wênekêşan li Bakur û Rojhilatê Sûriyê û projeya wan ên ji bo pêşxistina wênekêşan kire. Herwiha hevserokê tevgera civaka demokratîk tev demê Xerîb Hisso behsa giringiya ragihandinê di civaka herêmî û navnetewî de kir. Piştî axaftinan navê Komêlgehê bû yekîtiya wênekêşên fotografiyên Sûriyê. Herwiha Ehmed Mardinlî û Şêrîn Biro weke hevserokên yekîtiyê hatin hilbijartin. کنفرانس برنامج آخفتنین دسپیکی بون پشتری آخفتنین تفکر جواک دموکراتیک تفدم بو دنگ ویدیوج یکیتین اجنبی باشوری کردستانی و هنک مصورین ناف دولتی هبون ویدیو رکرن وقت پیروز باهی و پیشخستنا کار به چاوا بین وقت نرخاندنه کش بو کارین کوملی بو اف فيديوهات جبرجو ريج هريما كردستاني جوارنا هاد فكرن مجالك جرى محاولة كرجو أم ميفاني خوابين جدر في سوريا يبون واجي ملي خد محاولة كرلي مخابن درفت جوار بيدانا بو درباسي روجافاي كردستاني نبون إجا فيديو جمال ريكرن أو فيديو جهات بيشكش كرن أنا بشي مي دواي كونفرنس أمي درباسي خندنا رابوري و ريزكنا ماي مي كوميلي ببن نرخاندن جملي أنداما بيكرن پیوان چارەسەریش لە بێوان هێزن دەسەڵاتدار دەرناکەوە. پیوان دیالۆگیش دەستێ دەبێوان دەرناکەوە. پیوان جاناوار لە کوشتن